Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anak uluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin, manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaunday panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanya. Anya? Anya yati kayat mga asawa, lalaki o babae? Oy, siyempre ti lalaki. Uy, babae ak nga rod. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Chika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino, babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada talang aloka-loka. Sana ka loka-loka. Ala, umay kayo kitin. Taitay pa yung nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ija business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to yan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tag na nayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknan. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak kan panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, ka. Nakita nga danapan ang lalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunat iti tao. Adamat kayam ka ng asawa na. Si kay tatilogi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Day tangarod ti pakasuro na. Abukla ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? So, amaday, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkitkitaan na kanya. Taapay akwarta kapag kitkita na ako na. Ure saan pa yan nadarong ti sweldo tayo? Agpagpagada nga iti agkakanot. Intun saan ko may gatangan? Agpasugnot. Maragsak ka nakman ta, makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itag na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakankwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Addangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali.
Jak lakit ti ipalubos ang mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan. Ano ngay, adan to pakailawanan na. Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailawanan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kag-display di restobar. Ay, si Kamat. Italaan nga agpakaduaaken ka. Di nakpay kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Ay nakasta, tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Urean niya ditan, basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto ba? Italang ngay may dito eh. Uningat pa iso. Big time lakit di ta. Masapol ang masukit ko day tabak na. Asan ako ma? Tanda ka ng asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan sergyan ida. Sa panikas taon na mo ti panangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay. Maya, dahil ta anak panuwi mo. Mapanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Ariglado, Sara. Sige, asit gantay dan. Maring adda magunod ta pagsayaan kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikan nakman iti black label Canadian whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amom amaya. Okay, sikati matungpad. Inlak mga lay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmot lang iti akinagan. Puagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwa. Ariglado, Leo. Anya ka diti order yo, sir? Ha? Dahito ikaduak ti agorder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klain dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Itakalaan mo't anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siya. Ada ti ilalabas ko di tapasdek yun. Saan tala siguro ang nagurana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit kita. Saan ka na yun ang itaas ti dagtipasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayan. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamot anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na baratag ka. Nagawid ta. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Aldamat, Leo. Kukuamat lang takin ko pa iti resto bar. Mabalin kaya tulungan. Ama pa niti maysa kaya iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siya Ay, adda iti parking lot. Kaya't mga sawan. Umiyan ka pa'y kadagiti may sa akwarto itiin, Leo? Ay,
Gayam, jak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa eh. Itamon pa yakas tatipayod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat ana saya at impluensya ni Leo kan ka? Saan ka mo tasigo da papapa ni Jeresto Bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ta ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan ko mapay ama ulit day ta nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw-awid. Idi la malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni daddy, kanti? Saan magkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin ana palabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni daddy, anti. Saan ko matngamin nga amo no apay? Ah? Ay nalipatan mong ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, anti. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapop ka di iha. Itay pingawan ka. Napanang di ta store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analada wa simbangpat ni daddy iderabi Anya? Apay ang dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni daddy? Dayta din bagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, mami. Ay, unay kat dagiti taktao nga usyoseron, aya. Apay nga min, anala daw ni daddy idirabi mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na, anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manikod anda ng pasamak kada kami kani Jack. Saan ang nagpagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado lalaki tita. Kuma, amangan magbunga tinaramid na kanya. Para sa aban ni Itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka man tamapan ni balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado matikasta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amangan no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pagtinagan na iti agayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inaram naksi ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, kat amom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani karon sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi medya ospital? When, bro? Ayan, inton sana para rabi iti shift ko, intaman manan ni Jeresto Bar? Ngayon, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masair tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jeresto Bar. Agawid tagal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta na ita. Makirelyebo at matitikadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nagriri ni Grace? Tas sa anak amala daw nga agawid. Di met ka aruba ni Ani Eddie ti umunag iti resto ba?
Adda kadwa na anak katalikod a babae. Katidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay mo na. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Tama no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay, idanon ko nga ta daytoy king ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti doon. Aguray tapalimot Agpamarang taan na sayaan, tapno di ka dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Addan para bayad iti abang. Ken napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isuntong tibang bayad iti abang ti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agikatakmet dito Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ika gumaan na artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauwan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie. Amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace. Amay samat a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sangal daw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa arestobar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauruan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ko mga sugar mami. Kat lalaki ba't di bakla? Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na nga gikatakmet dito Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ika gumaam na artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na ka din na. Masapol na ro da pagtinulungan ta. No kasano ida amapatendan. Tapno adda pang namnamaan ta. Agroderak man iti pampaturog. Matagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Ayat nga kamidan ta iti pampaturong. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay lang tumarin. Lukas ta. Kapilitan na makaturog da. Paturugan tanto ida itiin iti asidag. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, tanaawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasama. Saan mo na masapol nga aramaton ti bakla? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie ti pangaramatan ta. Tapno agpada da ang makaturog. Kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin di Visayas, ta adayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami.
Wan nga rod, anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray ang batin ti asawam ditoy. Tapno adamot ang bati dito'y balay. Uwan a mami, kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat pa dagiti talkak iti restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anak na panijay. Uwan mami, agre-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka di papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka. Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti unganay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami. Inak isagana dagiti kasapula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan ita ti tao ije balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuga nga kababae. Ay, mayat kit di tawan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinen. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayem ta ijay resto bar. Sabagay, italay nga aramidak daytoy. Saan kunton nga ulitin? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kitdi tamangan no addaket paggastusan madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijagun ko nam apampaturo. Abda, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigan, saan ka di? Dayta ti aldaw, akanayon da ngayo umay. Ay, wan. Maaramak tamot langan tinsagana. Kat sapay ko matagbalik kita. No, agbaligit Aramidik ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray addan asawa na. Gamnay, di kan tumat manglip-lipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Anya akalokwan, nagsingpurtak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka diti order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order ni Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Awan miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mga wis kada kami. Sige nga Rod. Makisango kayo. Tapno ado tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitressan niya. When met bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapo iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha? Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Daytabot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay.
Gapo iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Wen nga rod, anak. Masikuranak dito eh. Awan serbi ti cellphone ko. Wen nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapan ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Ang bati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lolam, noan niya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito eh. Awan pa'y signal. Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Laragsak gayam, nagsasango tayo uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Ay na, mayat kayo nga nakainom adwaket. Yung nakapsot samot na uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay, wala niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Tayo talaga. Tulungan tayo. Tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado amin tinakitak a guest anapan ijayin. Turista samat dagijay. Sige nga ron. Ipan tayo. Leo, sa labayan ta, tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamo-lamo ak. Nakariing ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya. Kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin a kiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingay lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit lapan nagayat tibingay mo kanyak. Anong sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di masaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit lapan nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na Jack amo na ibagakin ka da ito no saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numaamuan ni Grace? Sigurado laki di amasaher tirik nana. Sino kumatimangi danon? Madanagan ak bro. San ka di nga awan dakes apalimad adi sumungaw? Ay na, saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam ti sangwam. Saan ka asimurot iday na pananda, Grace? Saan ka di, manong?
Sana kasi murot, tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan tinegosyo? Apay ang nadamag mo pa iti kasta. Nadamag ko lang, mat. Kasaan ka ngamin asumang sangpot, manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka diti sasawal mon. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak ka mo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kaya't ko aduktanin ti amin. Apay asaan nga agaw-awid dito. Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumaran ni Leo. Ang kasano ka? O may kadimaran ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay day siya Grace. Imbaga na abayadan na kanulangan. Talipatan min ti amin. Saan mo ngay palubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno di nakisina. Nang runa, nakasla nagbungat inaramid kanya ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin, asingasing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to masakbayang. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Numapanagna ka na masikuga. Ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawit tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y matiagbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan a sumangpot. Bro, agawid akpay. Taynak ag sukat. Sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jack nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod ket. Ay, intun maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Ket, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Tagawid akmaten. Intun Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog. Ken ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace kenti anak mi? Mailiwak pa ikit din katakwadan. May kawak ngagmay-may sa dito'y balay. Nakaaramid ak lakit nga rod itisan na may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok itirabaw ti kama. Tain nakpayak shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. Ang datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Saan mo pa'y ngaawagan ni Daddy? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mo ti ije kwartom, ika ni Daddy. Okay, mami.
gadumot tan alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko iti laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalem ti lipstick, iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulukan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din ni Joe Bisina? Adan sa pa ijaban nyo, anak. Kitaan ng tulangan inton madamdama. Kitaan yun, ano anya data, Mami. Ang mga no emergency. Adapi nga tayo ijaban nyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige anak. Mami, awan mo. Sige anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dagan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka di mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kuha na? Mailiw akon kan kuha na. Namlimat lagpakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa ko na. Bye. Anya? Asino jay mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas jay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adansa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na to kawan iti ulag. Ada, imawag a babae, Mami. Di na magkuno asino. Kuna na nga, asawa ka numat ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbal na ti imawag? Imposible, Mami. Jack maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amo no anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita at manan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Ada text nga agpay so tiyag nagat ti Sara. Basaat man. Hello, Han. Di ka matla umayan diti apartment. Agmay sa akanayon dito eh. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa mo ti cellphone ko ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mat no da ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunak kat nabatik ije balay. Ha? Ay na. Ikararag mo laingin. Asapay la kumatasaan nga umawag. Wano ag-text ni Sara. Ay noon, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Ket, anya pay lang ter aramidem ngay. Ingkalain na na. Siging Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kani. Gapo itinabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nung ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patsyan na ko ma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na ko ma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalag. Maglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklan. Pangasim tay bagam. Aramidek amin na bagam. Promise. Aramidek. Saan ka pa'y nagpagpakita kanyak? Takas labong takti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay kaskalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutak tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kinig Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka. Ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Nga, mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kastaunay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagparta, di pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kasyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Hoy, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Hoy, delikadon sa. Anya nga min ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Hoy, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Hoy, sigan tumat ngamin. Tila inararamid mo. Hello, Grace.
Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan kada Eddie kan Sara. Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ay etan ti asawa. Nupudlungay ay at anak. Di na ko mainsukat. Ay nga, saan ko maagasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimot ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siya ang nariputan. Ha? Ay, hidya ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam kat adan iti ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apay ngayon may kaditeris to bar. Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay di apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa na, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masigurado na outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayon, ta masigurado nga agsugdi di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno adda ak ijay apartment lumapan ijay. Parang maglaeng. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Ay, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Uy. Oh. Oh. Ni Eddie da itoy. Ado ti sugat na. Kat, ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Tayo ni Jessie, 50-50 pasyente. Ay, when, Doc? Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Nilayo da itoy. Ibagam ko makan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwana. Tita, ladingitak ti mapaspasamak kadakwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Wah, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din na ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, andan samat basol ko itinapasamak. Hoy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, huwag gaya. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito'y ruwar ti ospital. Tawan signal ija uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasanuon mo tama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang dito'y.
Jak kayat matimangan o di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan aron bang mairaman ka mabisinan? Saan aron bang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Jak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Kasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka mamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan ko, ana. Ngam di nagayam kap-kap na kan. Nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda ka no di ospital di Eddie. Na aksidente ka no. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga daro dun ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadwa iti ospital. Namang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Ngam, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak inton makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ti masabot ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag ti bagina? Nalabit nga da iti utek. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaro ti pagdandanagag. Sapay la kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglaen? O sige, indak pa iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nakmabigbig, Eddie? Sa dinatayan ka. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Aday ti ima. Agong kan anya dagitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah. Papagayam, di yung liwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard
Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapwanan ti panaka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaan na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen, at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan da ito. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na nakuwan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino ti ayan ko. Apay nga do tinakawayat kanya ka. At day ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales sa mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. O, Leo, itad mo na kita yung resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din ni restaurant, Mami? Wan anak, masapol nga agtrabaho ak para kan ka. Masapol asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamotlaan kan kwa na. Saan ka katian napatag kan kwa na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jakpat yan. Uray siya. Saan ko matapat yan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia? Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Magasan tupay nga tadaytang anterograde amnesia? Saan tayong amuno kaano? Depende day ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda makarecover. Adamat saan? Apay ajak meten makikita ni Dadim. Adan sa kano'y disidong ti sabali, auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, auntie. Diyak na't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko binilang no manong aldaw? Mangankan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah?
Asin ra Sara. Jay mangibagbagang asawak. Awan asawak Sara. Bro, imbaga ti doktor, ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo, nga ayan ni Sara. Apartment. Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay kapay la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka ka din? Wag. Tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang langay dyan. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na. Saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw. Naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Tama pantayon. O sige, at damat ni Jerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamam akayat ni Eddie. Tapno daras umimbag. Apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kanda no, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan. Tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siya, di namat kayat. Sa nabali Agyanak pa'y dito apartment. Tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di ti may sa abakan ti akwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no ada jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, nung nabayag basiton ajak nakit-kita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnat iti asawa da. Da ita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagip nak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo apakairan udak, no adda mapasamak kan ka. Panawan nak dito Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko anak. Adda ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idikan ko ana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Ni Leon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam.
Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka mat rumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin ko na dito eh. Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay ti gayem ko. Di ka mawatan. Anya ti kayat mo asawan. Kwa, amang ano ni Grace ti makatulong kan kwa na. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka di? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasag ti agpakaasik ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ka ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot ak. Ngam dito eh, nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito eh. Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawak. Kaslalag mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mat nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie. Tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito eh. Nabayag mat basit adi kayong imay dito'y balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kayat ti mangan. Kaasi mat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idinaksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslaubing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan ko na? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pasyaren. Kan, pakanam barang mangan. Ipagpagapumla kuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagan, Leo. Ano samti mapaniha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di ama panak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailimot ti anak ko iti ama na. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam na saan? Kasano ko maapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit namin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment.
Pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay, kat nasaktan. Sapay la kumata umay. Nagpakpakaasi akan kwa na. Kasla drama dati ang mapasamak ah. Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, Mm. imbagmanta na anos ka amak sa asikaso ken kwa na. Idin to tagayem mo lang may. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad. Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbag anakam. Ay nagpaiso dayta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apot impautang mo ang naimbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas ta tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no ada damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, ada posibilidad nga agbaliw matlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napugno na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga tanga maimbagan? Kasano ang makadawat ken kwa na iti kwarta? Ay, un gayam, inton madamdama. Padasik manan nga lukuyin ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay ang mangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot. Kadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik ang mapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no may lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo ang masarakan ni Grace? Asino lang unay dayta a Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may dayta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kankwana, inton sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan iti apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti pagkibusan, ti seryetayo ita alawas na napauluan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.